पणजेत रिमेंबरिंग सतीश कार्यावळीत सर्गेस्त एक्टिव्हिस्ट ॲडव्होकेट सतीश सोनकाक आर्गां ओंपली। कार्यावळीत मंत्री विजय सरदेसाय, पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, एक्टिव्हिस्ट आनी समाज वावुरप्यांनी सर्गेस्त सतीश सोनकाक आर्गां ओंपली। गोंयभरच्यान आयिल्ल्या लोकांनी सतीशाक ताच्या वांगडचे आपले अणभव सांगून श्रद्धांजली दिली। ती जगई एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई 12-13 वर्सांचो भुरगो सतीश संघाच्या शाखेर येतालो सांतिनिशच्या त्या वेळाचेर म्हजी आनी ताची भेट पयली। चुणचुणीत भुरगो हो जर संघान उरलो जाल्यार कायापालट करतलो संघाचें अशें दिसतालें। सगळींच मतां सदांच बरोबर उरतात अशें ना, पण सतीश खंय ना खंय तरी आमी एकामेकांक आपडटाले। बरोबर काम करपाचोय संदी केन्नाच मेळ्ळी ना। पयली जर्नलिजमान सतीश सोनकान खूब प्रेरणा दिली। त्यानंतर जेन्ना म्हजे बूक काडपाचे जाले पोएमीचे तेन्ना सतीश सोनक म्हज्या खातीर खूब वावरलो। दुसरे बूक ताज्या खातीरूच आयले। केन्नाय मेळ्यार तो विचारतालो तिसरे बूक केन्ना काडटा कवितांचे काय म्हणून। तो गेलो तेन्ना एक कविता आयली तीच फक्त सादर करता। तो अजून बोलतोय माझ्याशी परवा उठून मी अचानक गाठले नीरव स्मशान काही धनिकांची शहरातील प्रतिष्ठितांची काही सज्जनांची प्रेते इथेच जाळली गेली होती। And he was truly an older brother to me, and whenever कसले कॉज जाऊ दे आम्ही सरदार कर्नल सिंगाचो स्टॅच्यू बसवलो पत्रादेवी एव्हरीवेअर खंयी जाऊ कॉलेजींनी ताका आपयतालो स्पीच दिवपाक। केन्ना पॅट्रियोटिझमाचे फर्स्ट नाव म्हणजे तकलेन येतालें सतीश बाईचें। सो ही वॉज देअर फॉर ऑल द मुवमेंट्स, and I feel that I think and I'm sure that he was a very honest and a man of impeccable character. I think our tribute to his life and to all that he meant to us would mean doing some of the things that he did. सतीश बाबाच्यांनी म्हजी भेट इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंटाच्यान जाल्ली। 6 वर्सां तांचे बरोबर म्हजें एसोसिएशन आशिल्लें आनी इन मेनी वेज ही वॉज माय गुरू and I learned something every single time I met him. If Satish Sonak were here today and we would have asked him, what would you have liked this Mandali to do? Would you have liked them to mourn for you? Or would you have liked them to celebrate what you have done? And what better way to celebrate than by doing what some of the speakers have suggested, set up a very good foundation, a very activist foundation, not one of these pacifist ones, a good foundation, which will take up and be the conscience of this society. Because we are daily losing our conscience. So as a fellow activist, all that I am saying is, please let us try and see how to keep not his memory alive, but his conscience as the conscience of this society. We need it more than ever before. But if there is one word, just one word, that describes this man to me, is the word purity. There was no one I have met in my life who has been more pure than Satish. Pure in thought, pure in deed, pure in his mission, pure in his compassion. मालवणा ट्रिपीर आयिल्ल्या मराठा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या 7 स्टुडंट आणि तांच्या एका प्रोफेसराक बुडून मरण आयले। वायरी दर्यावेळेर देविल्ले कडेन भरती आयिल्ल्यान उदकाचो अदमास चुकलो आनी ही दुर्घटना घडली। 3 जाणांक वाटावपाक यश आयलें। मरण आयिल्ल्या भुरग्यांची कूड मालवण हॉस्पिटलांत दवरल्या। बेळगांवच्या मराठा इंजिनियरिंग कॉलेजीचे भुरगे मालवणा ट्रिपीर आयिल्ले। ह्या वेळार वायरी दर्यावेळेर गेल्ले कडेन उदकाचो अदमास चुकिल्ल्यान ही दुर्घटना घडली। हे दुर्घटनेत 7 स्टुडंट आनी एका प्रोफेसराक मरण आयलें। मरण आयल्यात ते सगळे बेळगांव रावपी। ही गजाल कळटनाच लोकांनी थंय गर्दी केली। भुरग्यांचे आवय बापूय सुवातेर पाविल्ल्यान सगळ्या वाठारांत आक्रोशाचें वातावरण जाल्लें। हे दुर्घटनेत मरण आयिल्ल्यांची नांवां अशीं: मुजबीन अनिकेत,
किरण खांडेकर, आरती चव्हाण, अवधूत, नितीन मुतनाडकर, करुणा बेर्डे, माया कोल्हे आणि प्रोफेसर महेश. तीग जाणांक वांटोवपाक यश आयलें. ही तिगांय सिरियस आसात. तांची नांवां अशीं: संकेत गाडवी, अनिता हानली, आकांक्षा घाडगे. बाकी सगळ्यांनी आपण यात गेलो तेव्हा काय कपडे वगैरे काय नाही होत. लाईफगार्ड कोण नाही होते लगेच की ना लगेच सगळ्यांनी बुलढाले घेऊन येले समाजला. 49 जण आंघोळ करीत होती सगळी. हो तरी ह्या मालकानं जाऊन सांगितले त्यांना आंघोळ करायची नाही म्हणून. तर ती लोक ऐकली ना. नंतर 5-10 मिनिटात ते सर्व 11 जण पुढे आली. तुम्ही कसे वाचवलं? नारायण तोडणकर आणि त्यांना घेऊन येली. लगेच सगळे धावून जाऊन सगळ्यांनी बाकीच्यांना आणले. सुबह अराउंड 11:30 और 11:30-12 वाजताचे बीच में यहाँ पे टोटल 47 का एक ग्रुप है. ये लोग बेलगाम से आए थे. मराठा मंदिर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, विद्यार्थी और शिक्षक. इसमें से 45 स्टूडेंट्स और बाकी 2 टीचर्स थे. और जब ये इंसिडेंट हुआ इसमें टोटल 8 कैजुअलिटीज़ हैं जिनका मयत हुआ है. 8 में से 3 महिला है और 5 पुरुष. 5 पुरुष में से 1 शिक्षक है. बाकी 7 जो कैजुअलिटीज़ है वो सभी विद्यार्थी है जिनका एज ग्रुप 20 और 22 साल. और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम हाई टाइड चल रहा था. उसकी वजह से ये एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट था जहाँ पे सभी कॉज ऑफ डेथ जो है उनके अंदर जो मिट्टी रहता है नीचे का वो जाने की वजह से चोक हुआ. यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के मच्छी मारते, लाइफ गार्ड्स 2 थे, पेट्रोलिंग के लिए पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी था. जब तक वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको बाहर निकालते, 4-5 लोगों को ही वो CPR दे पाए उस टाइम. और उसकी वजह से उन लोगों को हम यहाँ पे 2 जो क्रिटिकल थे उनको मालवन में शिफ्ट किया और एक लड़की जो सीरियस थी उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंधुदुर्ग नगरी उरस में शिफ्ट किया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. होली विकांतलो निमणो दीस होली सॅटर्डे. होली सॅटर्डे सोंपतकच रोखडोच जातलो इस्टर. क्रिस्तांव भावांनी आज होली सॅटर्डे पाळ्ळो. आतां तयारी सुरू जाल्या ती इस्टराची. चर्ची आनी कपेलांनी दिलो येसूचो संदेश आनी मदर मॅरीच्या व्हडपणा विशीं केलें उलोवप. आर्च बिशपांनी इस्टराच्या निमतान गोंयकारांक परबी दिली. In most of our churches in Goa, we closed the Good Friday celebrations with a procession bearing a life-size image of Jesus wrapped in a shroud and laid in a coffin. If that had been the end of the story, it would simply be one more story of someone who died a martyr for his convictions in a personal struggle against evil and injustice. At most, he would have been a great hero, remembered by 1, 2, or 3 generations. There would be no story for Christians to remember and to celebrate till the end of the world. In fact, there would be no church and no Christianity. For we are an Easter people, born out of an event that opens human life to a new order altogether. Jesus, the risen one, has triumphed over sin and death and made us sharers in the joys of his resurrection. This sharing does not end with Easter. Matthew's Gospel ends with the risen Lord appearing to his disciples and sending them out to proclaim the good news. Go and make disciples of all nations, teaching them all that I have commanded you. That is the church's mission, the Easter message, living in our daily lives and continually awakening us to a new light and life amidst our daily moments of darkness and death.
जिवीत सुरू करून आणि त्या देवाचे राज परगटूंक तो गेलो आणि शेवटाक वखदाचे फॉर्मल मागतो सायडून माई परत ताच्या सांगात रावून ताच्या कश्टांनी वांटो घेवन कालवाराचेर तो रस्तो ताकून आणि कालवार प्रियान वचून मोगाच्या भोवांनी पळयलो कितें जेजूच्या कश्टांनी आपल्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवन तो बापाक म्हजे आनी तुमचे सोडवणे खातीर घडयलो. त्याच खातीर हांव म्हणटालो की जेजू सर्वदार आनी ताच्या बरोबर आमची सर्वदारी जाली. घेऊया एक ब्रेक.